In today's news, a former president of the World Bank has called on China to stop stockpiling food and fertilizer, saying the move could help ease mounting pressure on global supply chains. David Malpass made the comment in an interview with the BBC following growing concerns over shortages linked to the conflict involving Iran. Malpass, who led the World Bank from 2019 to 2023, said China holds the world's largest reserve of food and fertilizer. He said slowing or stopping this stockpiling could help stabilize international markets at a time when many countries are struggling to secure enough fertilizer ahead of upcoming planting seasons. The pressure has intensified due to major disruptions to shipping routes, particularly around the Strait of Hormuz. China has halted exports of several fertilizer products since March, citing the need to protect domestic supply. Figures show China produced around 25% of the world's fertilizer last year, with exports valued at more than $13 billion. Malpass also questioned China's continued classification as a developing country, pointing out that it is now the world's second largest economy. China's embassy in Washington responded, saying it remains committed to maintain global food and fertilizer market stability. A spokesperson said the root causes of current supply disruption are clear and should not be blamed on China. Plaaslike verkope van landboumasjinerie het in April effens verbeter, ondanks groter onsekerheid in die mark. Volgens die Suid-Afrikaanse Landboumasjinerie Assosiasie is 548 trekkers in April verkoop, wat sowat 4% meer is as verlede jaar. Trekkerverkope vir die jaar tot dusver is byna 3% hoër as gedurende dieselfde tydperk verlede jaar. Stroperverkope het ook toegeneem met 52 stropers wat teen April verkoop was. Dit is 6 meer as 'n jaar gelede. Die assosiasie sê sentiment het egter verander na een van groter omsigtigheid. Die skerp styging in die pryse van diesel en kunsmis plaas ekstra druk op boere se insetkoste. Kommoditeitspryse het ook intussen gedaal, wat beteken dat groot beleggings moontlik uitgestel word. Die verwagting is dat trekkerverkope in 2026 soortgelyk of effens laer as in 2025 kan wees. En die onlangse Kaapse storms het ernstige oorstromings in die Gamtoosvallei in die Oos-Kaap meegebring, toe buitengewone hoeveelhede reën binne die bestek van 'n paar dae geval het. In sommige gebiede is nagenoeg 1000 mm reën gemeet. Die Kouga-dam het binne sowat 18 uur van net oor 30% vol tot ver bo kapasiteit gestyg en begin oorloop. Volgens Renet Koleski van die Kouga-dam maatskappy is pakhuise gesluit en inwoners in laerliggende gebiede is aangeraai om hul huise te ontruim. In die Sondagsriviervallei bly sitrusprodusente op 'n hoë gereedheidsvlak. Krag- en kommunikasieonderbrekings bly 'n groot probleem. Geen roetine-inspeksies kon sedert 7 Mei deur die Varsprodukte Uitvoer-sertifiseringsagentskap gedoen word nie, wat 'n invloed op uitvoere kan hê. A research team led by scientists from the University of Pretoria and Texas A&M University in the United States has received a major international grant for a project focused on climate-smart beef production in South Africa. The team received Climate Change AI's Innovation Grant. Only 12 projects were selected from more than 400 submissions from 78 countries. The project focuses on developing data-driven tools to measure and reduce methane emissions from beef cattle. South Africa has around 13 million beef cattle, and improving sustainability in these systems is considered critical. Professor Abubakar Hassan from the University of Pretoria says the project shows how artificial intelligence can help make livestock farming more sustainable, especially in data-limited environments. Research will take place on selected farms in the Free State, Gauteng and Limpopo. Die Suid-Afrikaanse tafeldruifbedryf se 2025-26 seisoen is met 'n stewige vertoning afgesluit
ondanks weer en logistieke uitdagings. Volgens die bedryfsliggaam SATI was uitvoervolumes bestendig. SATI se hoofuitvoerende beampte Misha Petersen sê dit was 'n uitdagende seisoen, maar die bedryf het gewys dat hy kan aanpas en mededingend bly. Hoewel tafeldruifaanplantings effens gedaal het na net meer as 19.400 hektar, het die bedryf sy grootste oes nog aangeteken. Meer as 81 miljoen kartonne tafeldruiwe is vir uitvoer geïnspekteer, wat sowat 3% meer as verlede seisoen is. Die grootste gedeelte van hierdie uitvoere is na Europa en die Verenigde Koninkryke verskeep. Suid-Afrika het vanjaar ook vir die eerste keer tafeldruiwe na die Filippyne uitgevoer. En steeds by druiwe. Die Suid-Afrikaanse wynbedryf sê die 2026 oes het goeie gehalte opgelewer, ondanks moeilike weersomstandighede. Volgens South Africa Wine was die seisoen tegnies uitdagend met groot weerskommelinge en 'n korter oesvenster. Die wyndruifoes word geraam op sowat 1,37 miljoen ton, wat 'n ligte herstel na kleiner oeste verteenwoordig. Winpro se Etienne ter Blanche sê die seisoen was tegnies ingewikkeld en produsente moes uiters akkurate besluite neem om die gehalte van hul druifoeste te beskerm. Die wyne wat geproduseer is toon volgens hom goeie balans. Volgens Rico Basson van South Africa Wine bly die bedryf gefokus op sy strategiese doelwit om waarde te beskerm eerder as om met goedkoper pryse te kompeteer. The Competition Commission has approved Woodlands Dairy Group's acquisition of Ladysmith Cheese Company as its subsidiaries from Sea Harvest. The transaction will see Woodlands acquiring a 100% stake in Ladysmith. This includes Ladysmith Powder Company and Mooivallei Suiwel. The transaction was finalized on 30 April and on 1 May, Ladysmith officially became the property of Woodlands. Ladysmith Cheese Company will continue to operate under its existing brand and will complement Woodlands' already established portfolio of dairy products. According to the group's board chairman Lex Gutcher, Woodlands Dairy Group is now the largest wholly South Africa-owned 25% black-empowered dairy in the country. The National Crop Estimates Committee has published its final production figures for the 2025 winter cereal crop production season. The size of the commercial wheat crop was finalized at 1,905 million tonnes, which is just over 8,000 tonnes higher than the last estimate released in February. The barley crop was finalized at 345 tonnes, which is slightly lower than the final estimate. The canola crop also ended slightly lower at just over 309,000 tonnes. Oats ended on 43,500 tonnes, also slightly lower than the final estimate. Agri Weskaap het die kandidate vir sy 2026 Jong Boer van die Jaar kompetisie bekend gemaak. Die kandidate kom uit verskillende streke en boer onder meer met lewende hawe, rooibos, sitrus, wyndruiwe, steenvrugte en olywe. Die finaliste is Albert Smit van Klein Willem, Pieter Creer-Uys van Robertson, Rukon Radi van Tulbagh en Richard Hutton Squire van Grabouw. Volgens Agri Weskaap toon die groep sterk bestuursvaardighede en 'n duidelike fokus op volhoubare boerdery. Die amptelike beoordeling begin op 18 Mei en die wenner sal op 10 Junie bekend gemaak word, waarna hy die provinsie later vanjaar by die nasionale kompetisie sal verteenwoordig. Dit is dan ons nuus.